alikuwa anazungumza la bénédiction à la porte de Samarie. Amen. Amen. Nazali kwamba mtu ambaye aliyekuwa anashia kwa ile mwezi uliopita kuna kitu ambacho alipokea, lakini nilikuwa niko nazungumza na nyinyi kusidevu, na nilikuwa nazungumza kusema kwamba les choses qui peuvent influencer ta visitation, vitu ambavyo vinaweza influencer visitation yako. Amen. 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 Na tumeanza hii somo kabisa na tumeongea mambo makubwa sana ambayo itakuwa vigumu sana mtu apate kufikia. Amen. Lakini nilipenda nishauri mtu mmoja sana kwa kuonekana kwa mafundisho ya wiki ni baraka sana. Amen. Amen. Depuis semaine tenaisha mpaka sasa niko naona sasa vile nimeshaongea yote ambayo nimeongea kwa ICG. Lakini wewe mwenye kukua Israeli papa alisema kwamba ashaka Joseph Sapen. Kumbe leo kuna pia kitu ambacho Mungu atakupatia. Amen. Na katika imada nimezungumza vitu fulani kuhusu visitation ambayo nilisema ya kwamba maisha tunayoishi leo, realite tuko naishi leo inakuwa resulta ya visitation ambayo ilipatikana ndani ya maisha yetu. Amen. Visitation ambayo ilipatikana mwaka uliopita ndani ya maisha yetu, visitation ambayo ilipatikana siku zilizopita ndani ya maisha yetu, jo imekuwa resulta yetu tuko naishi leo. Lakini sababu ya kutofuatilia ama kuingia undani ya kupata kuchua visitation ilipatikana ndani ya maisha yetu, jo leo tunaweza ishi mambo tunaona kwamba maisha iko surprise kwetu. Lakini vitu ambavyo vilivyopatikana siku zilizopita kwetu, tungekuwa na namna ya kuikala na kutafakari, leo hatuwezi kuishi vitu kama vile surprise. Kwa sababu Ayubu tunatuambia kwamba Mungu anatuzungumza kwa namna nyingi. Anazungumza pengine kwa ndoto, anazungumza pengine kwa mambo yote. Na Paulo anaongeza anasema kwamba la nature elle-même ne vous enseigne pas. Lakini shida yenye tuko nayo ni kwa sababu hatuprendre kale kwa ile mambo yote ambayo yanapatikana kwetu. Ndio maana leo tunaweza ishi mambo ambayo imekuwa ni kama surprise kwetu. Sebasi hatukuweza prendre kale kwa mambo ambayo tuliyopata ndani ya visitation ya maisha yetu. Amen. Na katika hii mambo nikaweza kuzungumza juu ya mambo mbili, mambo tatu. Na kitu ya kwanza nimezungumza kwamba kitu ambacho kinaweza